paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badam, nakisao ka din ni Kwarog ka. Apay, anya kanuti bagana ya. Matmatay ka nung araw, dagiti maisda ijay baba. Kaya't nati makipasusop iti danom, tasibugan na. Awan mate, saan kami pa mo nagkita? Amangan no may makisarita ken ka inton malaw. Saan ko man ngay paidam ti danom, ngamno kanayon nga agpasusok, siyak ti maawanan iti danom. Sapay naglawa ti kamaisan na. Daytangarot kay, imbis amapnat ti mulak iti danom, makiala da pay laang mate. Ngam narigat mat nga rod no ipaidam ti danom. Uwin mat kidi makibingay angam salakit akanayaw. Day, apay nga aburido ka naggapo iti ayang timulam. Malaylay dagiti mulak. Awa mo pangalan iti pagsibog. Ay, day tati parikot dagiti manalon. Ay, awan pagsibog iti mula. Ay, imbag ni paribadong ata da pagsibog na. Impakali na ide ti ubog. Pinalawa na. Isu nga ado ti danom da pagsibog da iti mula da. Ay, adayo nga minijay. Sana ka makapasusop. Adda kumamot ubog iti masakupan ta. Tagpakali ka mo. Ay, wala. No, adakit, hindi pa nagpakali ak. Ni Badong tinagasat. Ngamen, adda ubog iti masakupan da. Nay, awit mo magtihos mo, Kwarog. Ay, tatama daw. Makipasusupak man iti bubunyaw. Iti may sa kondisyon. Anya nga iti ta kondisyon. Masapol nga iti aldaw ti Lunes lang, ken Biyernes ti panagpasusumaw. Siyak mait iti dadumang aldaw. Saan ka di mabalin nga inal daw magpasusupak? Ay, matimod Awanan ati mabate para kanyak. Kasano mga iti mulak. Kasta ka day. Sige, umanugot ak. Basta makipasusupak. Saan ka kung mga ibingayan iti danom kay? Yung sayang mitimulam, no saan na masibugan. Ay, thank you ata ba daw. Nagapukan samot di taayan da ka ba dong Kwarog. Yung kagawad. Inak man impakat ti huskaw. Magpasusupak man iti danom na. Tapno saan amalaylay dagiti maiskaw. Naggasat ni ka ba daw, dadanalawa a pagpasusupan na iti danom. Isong haraw. Imbaglakit dahin, takayat na nga ipakat ko ti huskaw. Sayang kat ko mati mais mo no matay gapo iti kinaawan pagsibog maw. Mangurugi nga rudin nga aglaylay dagiti adda iti igi da sana masibsibukan. Ado aman nalon ti mapirjan no kastoy nga awan tudaw. Nakirang ti danom. Pudnot ako na am kagawad. At dala ko masabali a pagtrabahuan no kastoy nga awan tu daw. Badam, mapanta ka di agsibog iti mulat Ay katuna, hindi kalman na nagsibog ni Kwarog. Siyak matita. Pag sinublatan mi ti danom. Mabit laang taalaak ti timba, tapno saan amasayang ti danaw. Adda magkididagiti lata ijay Pagtaya, sakbay pagsibog. Usaram jay lata, ta usarak matitimba. Minta ka ruday. Tapno makadutay ti masibugan. Masiguradong kaday analpasan ni Kwarog. Ay, basol nan di na pinalpas. Basta agsibog ta itangal daw. Nabababati ka maisan nangam data. Nalaklak ka sumalog ti danom ijay mula na. Pag mayatan na nabababati nagmulaan, ngam iti paggapuan ti danom. Nalaka sumalog ti danom, tuya! Apay ngay ba daw? Awan mo't danuman. Ay, apay ngay. Ay, naglukan. Pukawa man ti sinalbag ang Kwarog. Kwarog! Apay ngay nalam amin na danom ngay. Ay, unak no saan kang agsibog kita, tataba daw. Saan ka diyan nagtulagan ta? Nuan niya nga daw ti panagsibog mau. Ay, saan pa yung amin na nasibugan namin na maiskaw? Ay, oras saan na masibugan. Tasyang matagsibog itangal daw. Mabiit lang, tata. Anya, mabait lang. Siyak kiti malaylay ti mulanan. Kitsika na lang daw. Mala, ikatamun ti husna, tagsibog ta mutin. Uray basit ti maisibog ta, tabasit mutin tinabati adanom. Ay, aguray ka nga raw. Tay katag tinakapakat a house.
Sinalbag kini day takwarag. Ay, masurunak kini Kwarog. Imbaga ni Badong ko alunis lang kan biyernes ti pa nagsibog na. Nagsibog kidain iti rabi ay. Anya, di na sinurot ti saritaan nyo. Saan nga rod maray? Iso ang masuron ni Badong kaw. Ay, anya nga iti inaramid na. O di inikat nan ati host. Tawan mo't pagsibog main. Ay, nagloko na Kwarog. Nuulitin na pa'y. Saan min apalubusan ang makipasusaw? Ay, naalalanan no saan yun apalubusan ang mga la iti danom. Kinaasyan ni ba daw ngam di namot kaasyan ti tao? Ay, dayjay ti klase ti tao at tulungam. Ang takawan na kapay. Ay, paspasensyaan yun ani Kwarog. Awan utang na anay baganakaw mo. Bakit ka nagagalit? Imbaga kinikwaraw, ngay katan na tihos paray. Tay sumutan ti mangibos iti danam. Kung di nalata ikatayin, agsibog iti rabi. Di pagsaritaan nyo iti nasaya at para. Pinasaaw, ngamawan dengdengan na. Tunton ko, nay. Paray, di ka agpanunot iti mani. Mga no paggastusan pa'y. Ay, ura gastusan paray. Oh! Manumala ti bayat tihos ngay. Ngam numatay ti mais ka. Nangingina ti gatan ti mais ko paray, ngam itihos. Di mo pagpupudutan ti hos na. Maaladay ta iti nasaya at asaritaan pare. Una ngam di namut-amutin na saya at asarita paray. Ha? Libasin na ti agpasusop iti rabi. Ket kasaritan to. Ay, bagakin ko na. Tagbatag ti hos na, no di na pala ikatay. Papanam katrabein ba daw? Nakitay, no nagpaspasusop iti danaw. Tatagbatag man ti hos ang mangibos iti danaw. Alwadam kit di ang mga nuad da makaapam gapo iti danaw. Talaga nga agungetak no andamanin magtaktakaw iti danaw. Malaylayan ti daduma ang mais. Kanay, nagringatin ti daga. Awanin na, matayin ti mula. Maganan nagkangaraw. Liklikam ti makiapa. Sana nga agsapsapol iti apa tuyan. Tilang agtatakaw iti danaw ti kasurungkaw. Awan tumanin pagsibog ko no pasusupan damin. Apay, numangayab ka iti kadwam atanaw. Awan nga rod mayaban. Adayo mo ti babalay dagiti daduma atanaw. Mala, nakal. Dangag paiso agpaspasusok manin iti danuma. Namin adun nga imbaga, hindi dakdenggay. Ay tagbatik man langin da ito'y ahos. Uray bayadak no ipabayag da. Aday ta. Natagbatay. Tatabataw! Ha? Ano ba tagtagbatan mo ti husgaw, Saan ka din ngayon bagaking ka? Ngay katam ti husmaw. Tagtatakaw kay titanam. Danom lang, ipaitam mau. Lain nga. Ikatam ti husmaw. No di mo kaya tatagbatag amin. Naging gana iji pa ba? Saan mo tagtagbatan? Iguyot ka. Ang balsang kantumay. Ay, padhasam Bayadak tinaputin na husmaw. Mala, ipanaw mo. Dahil tahus mo ditay. Ipanaw ka. Ang saan ka ngagsiguradaw? Bumalsak no kunak. Bumalsak! Takon dito yung sirok ti kayaw. Anak ay baudan tignuang ni tatabataw. Tagbatak mo tatalitinwang na. Antay ta. Naputa dahin. Tatadakit iti talitinwang na. Kita, kumano pang birbirukan na itinwang na. Pumanawak dito yan. Nagpasusop ka di manen iti danom ni Kwaraw. Uy na. Ay, masuro na. Kit tinagbat ko na. Tihus na. Di na ngamin ikatay. Imbag ano saan kayo anagapa? Pinagsasawa ka. Kin nakita na. Ti panang tagbat ko itihos. Anya nga'y tinaramid na idi tinagbat mau. Inggoyod na tihos na. Ngam ko na balsan na ka daw. Kasano ko mati pa ng balas na kan ka? Ay, ka mo Basta bumalis to ka daw. Ay, pagmadyan na, numang dadaal ka iti alikaman ti tao. Napilitan nakla nga. Gapoy ti aramid na. Naminado nga imbagak nga ikatan na tihos. Ngam nagtangkin ti ulo na.
Kasanungay no adamot tagbaten na nga alikamaw. Ay mang timpla ka man iti kapita, mapanak iti barangay hall ita. Day, itaman pa'y amasapa ka amapan ije barangay hall. Ay, ada nga min bilin ni Mayor, masapa kami amapan ita jay. Ada meeting yu ita. Uwin ka no dong mo. No kasta, mapan ka nga umuna ije barangay hall. Sakbay nga agpaili ka. Uwin ata, dapat nagasak iti barangay hall. Ala nga road, ang mga numala daw ka pa'y. Tingka mambasit mga bititanod to yan. Apay titanaw. Mapugpukaw, Jinuan. Napugsat mo, Titalina. Kadalaki din ang tad-tad, Titalina. Anya, natadtad ko nam. Ay, saus. Saan nga taaday tatibalos ti tinadtad mo ahos? Ha? Basta nga tangag pa isaw. Ay, isulaki di timbagana. Nga damot tagtadan na ako ko. Ay, kasanon dyan, Wang. Masarakan pa'y nga ta. Ingkag patulungan na kanagititanaw. Tayo nakmat agbiraw. Sige nga raw. Ingkan, tamapanak moten mga yab iti tanaw. Agsawar tayaw, tapno masarakan no napnapanan dyan, Wang. Ay, no nakabulos tinwag mo paray. Ija si nagtimulmula ti pangkitaan ta. Amang ano, ada ija amang mangan itimula. Napanakon, pare. Aw! Yung padasan naman na mapandita ka maisan ni Kwarag. Barang adda ijay. Kaduan kanta ka si kamay. Mapanta. Apay nga min, adi mo impagod analaing tinwang mau. Impagod ko, pare. Angam na pugsat ngamin titalina. Ha? Natagbat laki di dayay. Natagbat. Mano nga minakapugsatan. Ay! Ano na mabalin nga isilpaw. Pasino mo tawan na kam na ngay anang tadtad iti talitinwang mau. Uy nga rad. Idi nga min nakita nga agpaspasusop ni Kwarog iti danom idirabe. Tinadtad ko ti husna, pare. Yay! Nalabit nga nagibalas. Hey! Apay nga min at tinadtad mo. Ay, intan. Barang adamot lang ija si dagtinwang mo. Makitang ti makikitang iti kamaisan ni Kwaraw. Asus. Hey! Imun, pare. Diyay mo tuwang ko, pare. Ay na. Nabnabso ka na nga iti mais ni Kwaraw. Di ka katawa ah. Dayayan. Nakitan ni Kwaraw tinwang amagmangan. Mapanin iti talon na. Sino ba tanwang? Tagtagbatan ka na Ops! Do not! Sana mabalin at tagbatan. Ay, saan mo nga iraman at tagbatin tinuang ko, Kwaraw? Sinalbag day tanwang mau tatama daw. Kinanamat ti mais kaw. Ay! Ay, kat ipabayad mo di tanuang Tay sumit tinangan. Saan mo tasyak? Hindi tala kumanwang mo ti tagbatan. Ay! Iti dayta saom. Kaawatan asikatin ng tagbat iti talina. Ustuak, ha? Amanos kami lang tinagtagbat na ti huskaw. Ay! Imbagak king ka, bayadak ti husmaw. Ay, kat bayadak Mano ita ti bayad ti husmo Ang bayadan pa'y ti mais kaw. Intayo iji barangay hall. Agsasarita tayo ijay. Itata, anda tayo dito barangay hall. Sikatiin muna ating magbat, paray. Ipalawag mo no apay. Uy, pare. Pinalubusak ang makipasusop iti danaw, babayin iti house. Nagtulagan mi ti aldaw, apa nagsibog na. Hangam di namit sinurot, na makadadumay. Siyak mitin ti mawanan. Apay ngamin at tinagbat mo ngay. Imbagak nga ikatan na. Hangam di na pala ikatayin. Ay kat nasuruna mitin na paray. Tinagbat kan. Yay. Uray nga minarabikit, agpasusop iti danaw. No kasta. Bayadam ti hos at tinagbat mo. Sikamot Kwarog. Bayadam ti tali at tinagbat mo. Kasano nga dagiti mais ko akin ng tinwang na. Sana mapantinwang ang mga iti mais no di mo tinagbat ti talina. Ay, luko kayo adwa. Saan nga iti alikaman ti pagpupungtutan niya? Mabalin mo ito pagsaritaan niyo. Iti nasaya at awagas. Apay, awan na kamiyo. Ay, my goodness. Good job, Kapitan! Husto takunam. Saan nga iti alikaman, ti pangipapasan, no di kat pagsaritaan iti nasayaan. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan
Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, apay, anya ti sapsapulam ba daw? Inwara-waram metan ti karga ti baske dito'y kusina. Magsapsapo lang nga ron iti silupeng. Na, anuam ti silupain? Hinawis nak ni Parinteng. Ang kami kanu makidaya, iti gayam na. Kahit apay ngagsapol kay ti silupain. Ay kat amumitin ato yan. Pagkarga iti makmagan. Di ka lang mabain. In ka lang arudin makipangan, mangisupot kapay. Mabiyag na kaya ti baeng. No adda makan alibre. Agawaan ti mangipaknay. Ngamnumat adda makakita. Kababain ka. Ay umapal dalang ah. Agam no awan makakita. Paityaman adi damot mangala. Ang pag-abigat mo maray. Madama magayam ti karait mau. Ni Parinting ay maray. Ay, saan kumot nga mo, pare? Nalabit nga adda ije barangay hall. Apay, adda pa pananyo? Nay, apay di na imbagaking ka maray. Kit isupay tinangawis kanyak. Ay, awan mo't imbagbagana. Sa dino tinangawisan na kun ka. Adda ka no agpakasaragayim na maray. Imbaga na amapang kamay. Ay, kasta ka day, pare. Ingkalaangan kitaan ije barangay hall. Amangan mo't no nalipatan na. Sige nga rod maray. Mapanak man dito barangay hall. Sige, pare Badong. Sa dino ti papananda kapitan kan badong ko maray. Awan mo't tinasasaon ni Inteng, Maritoyang. Saan nga taas sa balay tinagdenggan ni badong ka? Jaklaan mo ang managlilipat kat ni Inteng. Nang runa no adu ti araramiden da ije barangay hall. Na, amangan no saan nga ita ti bagbaga ni badong ka? Imbaon ko ni pari Badong ije barangay hall. Mapanadamagan no ita jay ibagbaga na nga da papananda. No ni badong ko maray. No may papan kadagita banag, nakalistan iti panunot na. Saan na amalipatan? Nalabos kamot mare. Unay kat na nakalistan iti utak. Kahit agpay sumad maray. Kas kumaita. Nalipatan siguro ni Kapitan. Ngam ni badong kaw, di na nalipatan. Naimbag na nasabat ka paray. Mapanta ka din. Papananta pare? Adda ka di papananta? Saan ka di nga ita? Di ko na mapakasarte may sa gayem mau. Ha? Ay, wala niya! Ay, pakasargayam tigayim ko. Ay. Kasayahat mo nalagip mo pa eh. Unak no siyak tinagkamali iti listahan. Ay, imbag mata nakalista iti utek mo pare. Pasaray adda dagiti awes kanyak adayaan. Ay, ibagakan ka. Sikan to timang ilista iti aldaw kan pitsa. Nya. Ay katuwa na paray. Siyak pa iti ko na. Awan ti mailabas. Wano malipatak. No maipapan ka na kita. Sungaro na si katipan nakasekretaryo. No maipapan iti dayta. Para. Nakitak mo't ang nagkuyog da kabadong kan kapitan. Papanandaya. Jakman am mo mare. Basta agkuyog dagijay adwa. Jak damdamagan no papananda. Ada siguro papananda. Mapanda makidaya. Amo pa'y mo dagi jay adwa. Pasaray adda madamag da adayaan. Saan da palabsan? Siyak pa'y kit di ti mabaen iti kasjay nga aramiden da. Kadayan mo't maray. Saan ba't siguro ada guys?
Saan mo't kit di adakas no naawis da. Tidakas na no saan da naawis kat mapanda. Day takimaday. So ano awisan nak amapan iti dayaan? Ay, jakon mapan, mare, tamangan nunadamag na laeng. Malaksid no siyak ti inawis da. Uray siyak maray. Saan kami nga agkuykuyog amapan iti dayaan? Naluto met akar ni dagitaw. Nangalaam ba daw? Apay, nalipata mo, na nagapuak iti dayan. Asino tinangtagkan ka? Medyo adumag. Anya pa'y ngay, no jay parawaras iti makan. Kaya't mo asawan. Nagsubli-subli ka di mawa. Wen, ado ti para iyawat iti makan. Pinindak ida, nagdawatan. Anya, kasanungay no adda nakasipot itar aramidam. Di ka lamapain. Kakaiso na libre. Di kakit agawaan ti dumawat. Dumtag to ti aldaw ang makasalaw ka iti mang dilaw iti kastang aramid mo. Ure agdilaw da, basta laki dididak dandanugay. Dayta ti kunada aposkol rupa. No di mo papuskulin tarupan. Saan ka makaraman, tuyen? Nadamag kong adaman ng dayaan iti kabangibang apuraw. Let's go tayo. Ha? Nasayat nga rin aparay. Ado ka no kat ti mapartay. Ada ka no ngamin mabalente agpaskun. Ado nga rin ti karni, ano kasta paray? Iso nga ron nga isaganaan na paray. Ado lakit di ti karni. No kaya't mau, masapat na amapan iti pagpartsahan. Kampay idikit, tutulong tayo. Tutulong tayong mangan. Ken uminom paray. Sigurado ti pulutan, dagiti ko siniraw. Mga lata iti sili, ken silupin. Bayong asa ko pa'y kidi, ano mabalay paray? Mga latan sa ngagpaiso no makailibas ta iti karnay. Ikabil ta iti sako. Wine, ikabil ta ti sakaw, iti kasupukan. Iti asidad, ti pagpartyan. No saan kayo anaawis iti dayaan? Saan kayo kumaabap-mapan, inteng? Apay ko makay dungo. Dayaan nga rod. Apay ko ajak mapan. Kasanon, no basit ti inluto da. Iso asaan da anagibaga iti sa balay. No basit ti karni. Agalisto ka atap no makaraman ka. Kasjay! Ay, una yan, inteng. Napuskul mo ti panagrup-rupam Kapitan ka pa'y matngarod. Kakaiso na alibre. Di ka agawaanan. No iti restaurant. Nangingina. Nagbasit pa'y. Sana ka mabsaw. Ay, makasarak kantulakit di iti tao asaan ang makapagpasensya. Ay, Jack Amon, no anya ti maibagadaken ka. Ura niya ti ibagada. Denggan ti bangir alapayan. Parwaran iti bangir. Kasjay! Bilibak at talaga iti kinapos kulterupam. Ha! Ay talagang samot nga awan babain mo. Ibulsa ti bain. Tapno mailisi ka iti bisin. Ay, badaw. Saan nyo man akanayunan ti mapan iti dayaan? Taapay asaan ngay? Saan mo't asikate? Gastos ken agluto iti papanan may. Adda mangibagbaga ano kano adda punsyon. Da kayo kin ni Kapitan tinumero unaw. Nagko na. Ay, umapal dala nga. Anya kumangay ti apalan da. Ti kinalaing mo nga gisupaw. Anya? Ay, may saka may. Sa panood da isang pit ko. Kitag sila ka may. Kayat mo nga raw, asikalaang timangan, iti isang putma. Di oray lamut, mamay. Saan akas ti kayat ko asawain? Si kakid di may. Kasano? Mabainak itar aramidom. Kasta pa'y lati ibagam. Sanak arawag akaskan ka. Anya? Umay kanta aging tutulong tangag party. Sungarong nga data dito. Ito makipartita pare. Ala. Aglingad ka ta ipisok ko ti saka ti baboy dito'y butas ko. Ken kunwaray. Inkanto umisbo iti kasupukan ket ikabil mo ti saka iti sakubang. Sinublat ta. Mapanak mangikabil iti karnay. Kalpasan na, si Kantumay. Sige. Tagdungdung samit dagiti kakadwata.
At datayo mo dito yung likod ti balay, oh. No adda kiti kasupukan pare. Para sakag ti silaw. No sumit nga ditaw. Agawaan mo tayo ti mangisupot iti karnay. Sige, ipan ko iti ayan ti sakaw. Makumikom tumot ti tao amapan mangisimpa iti silaw. No medyo adun ti karni iti sakaw. Agawid tantaw. Medyo adun ti na ipuslit ta karni paray. Sublatang mamut ti karni paray. Nadagsingkay. Isa pa'y medyo agtagtagmit. Madlaw akar ni ti karga ti sako. Uray ta nasip nga mo paray. Rabi ipay may. Jesus, aginanata pa'y. Tani medyo adayo ti pagnaita. Oops! Saan na balay? Tanda mo karni pagbingayan ta. No saan ta nga agalis tao? Awan da ito'y akar ni. Imbaglaki din. Ta idi binarsak ko ti silaw. Tatamaan na dagaws. Dinardaras ko mati nang isukibot iti karni iti jacket ko. Isugaya man nag-jacket ka. Uray na putpudan. Ure si kamit. Nagbutas ka pa iti nagdakil pangipiso kam iti karni. Nasirip tamutan niya. Una. Dahi tati nagpadaan ta nga kumparay. Sekretaryo na ko naman. Rumbang nga katunusan ta iti amin na banag. Una. Magkaibigang magkumpare. Adda kayo matan, inteng. Anya day taawit iyo kan ni pari badong? Karni dungo. Na. Tangdan mi atin mulong ang nagpartay. Adu matitangdan nyo, no tangdan nyo ako namday ta. Nalaing kami nga ron nga agparti, di adaw. Ay, linaingan ayamot ti agparte. Ay na, inggaraw mo manen, inteng. Inggaraw ka dyan. Dahito'y akar ni ti mangipakita iti ibagbagak. Di ka man, inteng. Agpabida ka manen, ako nak. Agpay sumit. Awan dahito'y akar na, no saan kami anasiglat. Aray, adda ka di man nadamag mong agpatay Taman makipartay. Inton Sabado pare, ijay kabangi-banga barangay. Gayem ko ti kaaruba na. Ay, adda man ay, sigurado ano kasta paray. Kas iti sigod nga inaramid ta. Kas day tumanan ti aramidin ta. Tapno adda manan mayawid ta akarni. Ariglado paray. Agbutas akmanan iti dakkel akalawlaw. Una, agjakit akmat iti dakkel. Ken adu ti bulsa na. No addan tumanan na samag iti asideg. Ijay tumanay, ti pangikabilan ta iti pag-asakaw, nga itugot ta. Una. Adu manan ti pagbingayan ta karni. Sus, agumatan tumanan nga agpulo ta. Ay, puno na itakunaan, paray. Aday tadag iti aggergeret paray. Makitugaw taman ki di. Ay, una paray. Damot mo nang tangagpadpada. Ops. Oy, da kayo adwa. Saan kayo mapalubusan nga umasidig iti ayan ti karni, ha? Apa yan nga kapsat? Anya ti problema. Sigud met atumultulong kami nga gergeret iti karnay. Hindi da ita. Hindi sana naduktalan ti mading aramid yaw. Aywan, gagpayso. Anya nga aramid miti kayat mo asawan. Agpukaw ti karne, no adda kayo. As kayla aso nga agitara iti karne. Iso pumanaw kayo di tawag. Chu! Panaw! Ay sus! Apay ngay. Pumanaw ta kano, paray. Inabog datamutan akas laukan nga ason. Ay, huwag nga ron, paray. Nabayin na anak pay. Kababain pare. Sigurado nga ag dinamaganda ito'y anapasamak. Tinungpal ko kumatimbaga ni Tuyan ko. Asa anak unay ang makidaydaya. Uray ni Banang. Pasaray paritan na mapan makidaya. Ay, kastoy gayam ti marik na. No aglablabos ta, pare. Kunak no agnanayon adida maduktalan ti aramid tan pare. Ay, agpaiso tay kunada. Nga awan ti palimod adi sumngaw. Uwan nga raw. Simngaw ti palimod ta pare. Pababain pa'y apalimod. Tagtatakaw ka no iti karni akas lasaw. Uwan nga raw. Naimbag atas saan akas lapato. Nadamag mo ka din. Nagpakasar nila kay Turaw itong Domingo, pare. Uwan ang mabain na kon amapan. Ay, oray siya, pare. Ang mga no adagabaw. Show! Kunadan tumanay. Ay, manipod inabog data. Nakaamiris akon.
Kas lamang manggag ko pa iti panangabog da kadata. Uwan nga na. Ay, Naplengak iti ustaw, iti imbaga day di akas lagro-ropa aburanay. nagturad da nangabog kadata. Kas lata nga aso nga ukan nga dog. Uwan nga na. Ay, di datapay binagaan ti agpadaya. Ta nagwara sa amit ti damag. Ikwa paray, inta lamang restauranan. Ay, wala paray. Anya pa'y ngay. Nga madabayad nan. Saan na libre? Ay anusan ta na. Inusan aga po iti kinaloko ta. Awan ko maitati pagbabainan ta. Ay, iso ama diti agaramid iti mati paray. Ay una. Awan ko mati pagbabawiyan ta ita. Ay na, Kapitan Kantata Badong. Saan adakas ti makidaya, nulakad saan kayo nga agitaray iti karne? Ala sige! Ditan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aglilinipat tayaw! Nay, abay ang kastang natintisaom na natuyang. Ibagam kin ni Kapitan. Ha? Aglilinipat tayaw! Madi mati kastang ibagbagam. Aglilinipat tayong arudaon! Anyaya ti basol may kan ka ti bagbagam ti kasta. Apay, masapul ti basaul, tapno aglilinipat tayaw, ibagam day takin ni Kapitan, nalawag kwaraw! Ah! Ay banang, darasam ti agluto ata mabisina kaon. Uray sa kanggail, mabisinak matain, si kalay nga ya. Ay mabisin kami ka ni Kwaraw. Dandani akon makaluto. Ay umay ka manin makipangal daw Kwaraw. Ay, saan mo't Adalang umay ko ibaga. Anyat ibagam. Dahil baga ni nanatuyang kanyak. Ajak malipatan, aging ka ajak maibagakan ka. Anya nga dayta? Aglilinipat tayo ka na. Anya? Unang gail. Hay, Makakaungat itim baga na dayta. Anyat imbagan ni Marituyang ken ka. darasam ti agluto kunak. Umay ka pa'y lamaki istorya. Na, nasken amamwak inteng. Taday ja ako marek, naga daw ti binulod nan abagas kanyak. Kuna namit nga aglilinipat tayo ka na. Na, Ay saan ang mabalin nga aglilinipat tayo? ay win saan ang mabalin? Nasken asukatan na pa'y dagiti binulod na abagas. Jakmat mabalin na basta lipatan ni Marituyang Ha? Tapay ang gail. Kino imutang kanyak. Adda utang na ken ka. Dakla. Na, No umainak pa'y utangan iji barangay hall. nay, awan nga rod ti aglilinipat no kasta. Badaw, lipatan tanda kita akaarubata. Nagkunaking ka. Siya tinangibaga. Lipatam ni pare Inteng, akanayon ko pagbulbuludan iti martilyaw, kas kadaragaday, no datari maanag dito'y balay. Demon sa pay insubsubli dagiti binulbulod ma. Wain, takasapulak pa'y. Kano'y di pa'y napalabas atawan mo a binulaw. Ita, ibagam alipatay ni pare Inteng. Jakton makabulod king kuha na Uray ko manod damit sa balya pagbuludan. Awamay. Iso nga raud alipate maun, tasaan mo nga isubsuble dagita binulod mau. Ay, saan? Nalakaya ti basta manglipat. Sursur mo ma. Isuro ka. No masabat mau, saan mon apan pansinon. Kanya, Kasta lang taramidam. Marikwanag, nadamag mo ka din jay kaya ta mapasamak ni Marituyang. Anya day jay aya,
Jay imbaga na kan ni Kwarog, nga aglilinipat tayo laangay. Imbaga na dahi ta? Wan maray, ang apay ngay, akas lamadanagan ka. Ay, saan ang mabalinti kasta? Isumot ti kunak. Saan pa'y anak kabayad kadagiti utang na diti tersina? Ibaga nakit din nga aglilinipat tayo? Ay, saanak nga umanugaw? Ay, uray syakmot Taado ti binulod na abagas kanyak. Ay, agasam nga iti kinaatindog ti listaan na diti tersinak. Manumatan asa ko ti bagas ti binulod na kanyak. Ay, awan ti aglilinipat, mare. Ay na, nagpigsamot tan ti angin, inteng. Ewan nga raw. Ay. Itaman pa'y. Apay, awan madlaw mo. Ay, madlaw ko anapig sa tiangin. Oh. Win nga road. Agun uni pa yan ti hero. Ay, matuktuklap samot tan. Ay, Kwarog, mangag mo da jay. Wanangay, mangigaw. Ay, nanggag na ka na. Apay nga isungay ti pangibagaam. Kat sikat ti kasarsarita. Ay, umay ka sa manan makipangan, Kwarog. Ay, saan mo tangay? Amot asan pa yan nakaluto ni Antay? Ay, talaga asa anak pa'y anagluto. Tanay, madandanaгаnak. Gapo iti nagpigsa nga angin. Maitayab samot tanti atip to'y balay. Madanagan ka kani, Kwarog. Saan? Apay kumamadanagan na. Na, awan apulos dadanagan nyo. Ay, madamdaman tunday tagdanag-danag. Magan tayo pa'y nga umuna. Isungain kagluton, banang. Ingka pa'y ilan sa dye maitay-tayab nga atip, inteng. Jak pa'y nga rod nangan. Ibaundak man din nga. Asino nga iti ibaon ko? Ni Kwarog Ay, Kwarog. Wala nanggay. Siya akong timapan mangilan sa itiraw. Ay, yung kape alang ti martilyo binulod ni Paribadong. Na, saan na pa'y nga insublay? Kasaan pa'y man? Ay nakat no ibagbagan ni Marito yang aglilinipat tayon. Nay, adda pa'y gayam ti saan daan na isubli agamit mo. Sige, tamapan ko alahin Antay. Ay, alah, kaanakan. Ay, naganos at talaga dahil ti akaanak Nataraki pa'y ako nam. Ay, wala. Nataraki lang aro din. Naanos pa'y. Nadamin kan kwanan. Isungain kan. Nagpig sa tiyangin, tataba daw. Ay, huwag nga raw. Dandan ni Jack Lukatan da ito rin daw. Umay ko alahin di binulod mo kano amartilyo ni Uncle Gaw. Kanya, martilyo. At mo, binulbulod ko ang martilyo king kuha na. Adda ka now. Iso ti papaala na. Ay, awan ti binulbulod ko ang martilyo, kuha raw. Pudno ka dingawan. Awan, kunak lang aruday. Kun ibagam kanyang kalmaw, naglinipat kami, nagkumpare. Ha? Kastamot lang timbaga ni Nana Tuyang. Wain, kinupyak laing. Kanya nga tibaga kini Uncle Gaw. Awan ti sublay, tawan mo't ti binulod ko king kuha na. Kun ibagam, lipatin na kaun, kas kumpare na. Amo magayam ti sumungbat, Badong. Ay, kuto na. Sinuruan na gayam. Nalaing ka pa'y nga grasawn. Why, da sinuruan na nga raw. Ita, awanen kumparim a kapitan. Awan matan ti ko kumarek a banang kan kwanang. Ay, kat kasta talaga ti mapasama ka. Sanda kaun a pakibibyangan ita. Saan mo matan ida, pakibiyangan? Awan matan ti agsingir kanyak. Kaya, awanan. Kano ado ti utang ko kadagita at tao. Ay, iso malako nam nga aglilinipat tayo na. Ay na, kasta talaga. Awan gayam pagbayad ka. Ay, naglaing kan tuyan. Ita, ibagamon ti kasta. Ay, naglaing kan nga agpanunot iti wagas. Tapno saan ka nga agbayan. Ay, very good tuyan. Talaga adakkel a problema dayta na panunot ni Maritoyang ngaglilinipat tayo. Win nga rod, Mare. Ultimo martilyo ni Inteng, saan da akayat nga isublay. Kasano dagiti utang ni Maritoyang dito trasinak? Kasjay nalatan, ay saan mo mabalin Ay, uray dagiti bagas a binulbulod na kanyak. Saan mo't amabalin akas jay nalatan? Kitaam man dito tirsinak, Maray. Oh, kitaam.
Anyaya ti makita. Ay, maray, awan mo tin naka-display kadagita istantay. Nasaya tanadlaw mo. Na, bulong mutlangan ti mamaday ta nakabitin. Nagangupay kit din. No saan nga umayagbayad ni Marituyang, ay kapilitan amang rike pakaon. Na, awanan paggatangan mi a itinalakan no kasta. Talaga nga awanen, Maray. Apay, makatawar kayo dita sa Bali at Tersina. Ay na marikwanang ultimo 5 saan da akayat nga agpatawar dagiti ta duma at Tersina. Dito'y nga Tersina. Ay kat makatawar kami a iti adaw. Isuga day tati kunak. Patawarak apatawar kada kayo. Kanayo nakmet nga agpautang ka ni Marituyang. Ngem ita, ibaga nakigden nga aglilinipat tayaw. Ay, sana mabalay. Ay, anday ko. Ay, kumanadil ka mat ba na? Marwam kan. Ay, gusto mo na. Ay, agangin tumanan. Di mo pa'y tinarimaan di maitay-tayab nga atap. Kwa, nangigmumot di imbaga ni pare banong ka ni Kwarog nga awan binulbulod na amartilyo. Una yan, ay, nagmaditigalad dagijay nga agasawa. Ay, aglilinipat gaya ba? Sige, aglilinipat tayo man. Kahit kasanon nga jay bagas. Lipatan mo na. Ay, jaklakit di makaturog amang pampanunog. Ay, sus. Irugi naman ang tiagangin, ani. Ay, kunakon kahit. Ay, ayan di Kwarog. Ay, apay anikwarog ti birukam. Ay, ibaon ko man, tarim na ti atap. Day tala agi babaon ti amom nga ramidan. Sikan ti mapanmang tarimaan. Ay, di mo ibagbagakin ni Uncle ko nga dak dito yung Tersinam kagawad. Day, apay, ilamlambangam ni Kapitan. No, jak ilamangan, ibaw nakmet nga umuli dyan atap ti balay da. Ay, tama lagayam. Saan mo apaulyan ni Kapitan, talakayan. Imbaw na ki dyan balay da tataba daw. Nabay na ki dyan. Ita, sa bali man ang ti pangibaunan na kanya. Ay na, ingkalat tatulungan ni Kapitan. Kasano numatinag iji bubongda. Di awan tun ti Kapitan tayo na anaws. Ay, inak nga raw din tulungan. Badaong, mangrugin nga agangain. Ingkantari maanon jay diding adanda ni maitayab ti angain. Masadutak pa'y langit Damdaman taon. Namin anon nga imbaon ka. Masadutak nga raw. Imbag jay atep da kapitan tanatari maanon. Patsambay. Kabailan na yan ni pare inting ti umulay. Ni Kwarog tinakitak anang tarimaan. Ay kat no kasta, si kamot tayo ti mapanmang tarimaan, dahi ta diding ti balay. Naglaing kan? Saki dahin ti baon mao? Ay, agure ka man to yan. Kasano ang matarimaan ni Kwarog di atap da parenteng? Kadyak pa'y mat-insubli di martilyo na. Nagado pa muspusan. Day talaang ayam martilyom ti kasapulan da. Esas, pimig sa tiangin na. Ay, delikadong santo yan. Ay, naglaing ka talagang agtarima ni iti atap. Mabalin kong ti mga sawang, Kyle. Mabalin din. Day, daragsak kayo nga agulitag Wanantay, tasanan na maitayab ti atip ti balayaw. Uray agangin iti napigsa. Palakpakan ta di Kwarog. Na, apay di kag palakpak banang. Kasano ang makapalakpakak? Kaasimat da pari badong kan Marituyang. Ha? Na, Anya tinapasama kadakwada antay? Ay, naitayab jay diding ti balayda. Ay, kaasi damot talaga Win kahit anya nga ti planom, inteng. Apay kung mga plano akit, kung nada nga rod nga aglilinipat tayo. Sana ya Kwarog. Katuan mate, sak amis mo tinang ibaganda. Nangingmaw. Kasta ka di ti panunot ti adanakam na akapitan. Baybay-an nalatan dagiti kaase akabaranggayan na. Wan mo't ngagpaiso ang Kyle. Ay, saan kan ngagsaupay? Mapan yung tulungan ni da.
Anyat makunang kwaraw. Intanangkay, kasi damot nga agpaisaw. Ayan na ngay ni Kapitan, kandag iti opisyales sabang tulong kadata, madaw. Ay, awanda pa mate. Dagiti ko kumaray, ayan na ngay. Apay ngagberok-berok ka kasta. Itataka sa pulan taida, isumot ti kawan da. Apay, adda ka ba umuntuya? Kano si katinang ibaga, hindi nga aglilinipat na yan. Ayunan niya, ang kunkunak lang dayta. Naibaga maun. Saan mo na mabaling nga ibabaway? Di ka nga minagan-anad ka dagiti balbalikas mo. Jangarod kaya tagbayad iti utang ka. Anya ka ita. Datan ti kakasay. Awanan ti mayat namang tulong ka data. Ha? Badong, da Kapitan kan kwarog mo ti sumungad. Umay datan tulungan. Ay, Wayne. Ay, paray! Adda kami dito, oy! Hagbibiting kami dito, yadiki ti balay! Anya ngay day ta ited mo kadamari tuyang kan kabadong maribanang. Daytoy bagas akananda, takaasi damot. Pudno dayta maribanang, awan pa'y iluto mi akanon may. Si kangay met, marikwanang. Anya met dayta nakasupot nga ited mo. Kwa, dagito'y grocery nga ited ko kadakwada. Agyaman kada kayo, ako kumaray. Kita amanday ta marituyang. Uray no imbagam nga aglilinipat tayo ide. Tinulungan da kalata. Si Kapay tinatangsit nga agsaong aglilinipat tayaw. Ay, kwa ko kumaray. Ibabawi kong dayjay nga imbaga. Nalpas mon anay baga mare. Maibabawim pa'y ayak at nasaktanan tirik nami. Siyak, saan lang nga nasaktan tirik na? Nalugi ak pa yan. Makitam tikas ta nga aramid mo. Ay, sos. Isumo lagayam akanayon anak karikop jay tirsi na marikwanang. Mala, di ka madanagan. Takalpasan day to anapasama. Agbayad akong. Kasano ang makabayad ka kat kunamot nga aglilinipat tayaw. Iris day dayon, maray. Sukatakon iti kastaw. Agnanayon tayaw nga agpapaghayam. Mo kunti bagam na natuyang. Dagsawak pa'y lang, un-unaan na kaon. Katno ko na midi nga aglilinipat tayam. San aday tati ibaga, kwarog? Ti kayat ko nga ibaga, awanen tilinipat. Kunak man na. Awanen tilinipat, kwaraw! Ay nanatoyang, an nadam ngamin ti balbalikas mo. Nang rona, no saan mo mat amatakdaran. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Voichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.